time ninti mayem bra because yenim say BBC e wo Dubai emma ye de wo eko endo up in prison mame mra de see ya enam so emma wokoda prison e de na see ye wokwa wo ba opese wo gina na so abrabo what to kwan won nam Arabs countries ahodo we disappoint wo visa wu say ni say e de na see ya emma wokoda prison ma eno na ye baby ameba no me visa na be crash no okay nti me visa me ye 1 month ena me madam visa pie ma me na visa pie enti epie na me particulars ene dem ba na nyem picture na da so o particulars na dem but nyo picture na da so me picture na da so enti ese me de ba ena me se na me use sa visa na me use me 1 month visa na de aba eti me 3 months visa na me ye eti me de 3 months na be san aba na wo de ba hen wo de ba Dubai wo de ba Dubai okay eti me de ba Dubai back eti man ko fi ho bium se na me nye adwuma me draw up hu se ma ba Dubai ho me madam ni hu se ma ba because ohun ni kunu no lawyer nti ohun se ma ba wo honom eti ma enom start frame me omunya me number frame me se me nsi na me se me nye adwuma mum service na me nyusu me call different company na papa ne be frame me na me kotena baby na o ka kire me say sa visa we obi enu obetumi aye employment visa ama me biom because ono ne visa e wo system ni mu into obi obey employment visa bia sa visa ne be bounce into this me de no e be ye adwuma na so omo apese wo no omo be ye adwuma but nso so wonyi wo mu ni because omo disappoint me first time to me nko for the second it ma me yes ano me ni option bia just me de ko ye adwuma mo ena na nya o picture nso na da so we say working visa no so ba me particulars e wo bibia e wo passport no nyina na da so nti say me to me the exit biom to Oman nti me the omo visa no exit ko Oman esa e de buy ma me nko ntem so say the time e ko no e de buy back to Dubai esa be ye adwuma emom ma me ye adwuma for 1 year 6 months 1 year 6 months o ma me labor krata o ma me immigration that is the working permit krata no ma fa ma me it's not make it a labor ba labor na ma adwo nyina na se na so ma we bibia sana na wo wadwene ye ma adwo ye me ba labor no ni immigration visa na difference be na wo difference e wo mu ne se labor no na che se labor for enim se wo ye adwuma wo kro nim okay enti usika e bibia no o mu nim se sika se eni etua oka ni ade nyina enti wo nye illegal e wo kro nim ba immigration no obema wo card nankasa obema wo krata like visa card krata kire se wo ye adwuma Emirates card there say wo ye adwuma e wo honom okay immigration so ajewa ye den atum okay into that is the krata say wunya into wunya sa tu krata na that grants you to work in UAE okay obi an wunya wo ha bia etimi na say don't go out mom say why shouldn't I go out okasa na ma ye di mi nti ase na me ye ko it time me hu say na ma ye overstay e wo immigration no me sponsor Ephraim no catch me say me share no airport no be deport am akomi krom na me say I don't no be deport am ma ye de na wo bibi kan de no me on fa me madam enkasa because enye me na me ye krata no it me madam na they are the right people for you to talk to and I wo catch me say me mpie it occurs upon na me report to my labor me report to my labor na labor invite ye nyina e baaye my hon say me free ho e ko high down wo baby because soon to me from ntwema nso a wo de fie ho nti oma ma wo adwuma ye ma wo dan apartment na che say wo be dan a wo be dem a wo ye adwuma no na ye tua wo ka it say me free ni dan na me ko da baby me ko high dan se na e be ya metumi e de omo akọ labor o be sign me na me ko another company it ma e ho na me ko another company no labor cancel me ena papa no e de me passport e ma me wo labor enim ena ye mom fine say omo anya ade it fines na e de mom no na mutua ameka say so mama LOC na me de be ko no objection letter na me de akọ another company inte ho na papa no ye pie no say okay here no problem immigration problem sana me sponsor na ka kire me
and no can say immigration problem no ma I say me fa me passport na ye de ma me immigration de ma me no me fa sa passport no emma ono papa no ena me de ma no ma me de ma no ena ka kire me say okay me de passport na hye ne nsa no or dey call immigration na or dey akoma immigration na immigration fo aye dey awie me bibia e de ama me it man fa passport na ma na on to me ko wie immigration de no ma me de me nim ehye se me de ma no ena me de ma no na or dey call immigration no ena or dey koma immigration fo say me dwane or dey absconding ekoto me so wo say me dwane. It's me say me nim na me call immigration. Sa time na me wo bi a oba me office am ye adwuma ma no. Ye frɛ no Madam Wafa. It's ono say no a policeman me nim o. It's ono ka chem so me mo bi e wo immigration me nkonko hia papa no. Ma me ko hia papa no o so pe me. Oba me ni second wife o tu kura no de me akọ. Ma mpene no. Ti de bia sesi am wo fie. Eti me ko school afi de na me ko therapy school na nkasa e wo ho. Eti me ko school na me ye me courses in no me ko ye adwuma e wo house services wi a na ma ba immigration say immigration enyi me free sa papa na we no so say na ye wo discount of fines sa ye ya ni ade a obeye fines no say na ye be ya obi bia be ye fine ma not knowing na me call ameba no say na me kita court paper a court ama me a grant me say papa nko wie me bibia ama me enti say a court paper na me dey buy immigration in and out no that could me drew one na papa na catch me say me call him na me so me go school after say na mapon me kita me books na ade nyina ma be drew immigration papa na say dey na me go school ma kan kire no ma me nim na obebia o immigration worker o penyi wo ho o se wache me na me say my dey o se wache me not knowing say na me sponsor no wa ye adwuma wo second in command e wo immigration nyina mizumi nim nti no okama omo command say omo nche me ntum no deport me na me say me so me nko etima e no mo che me nti ho na woman bi wo ye friend Madam Mariam oye ni papa say ono ne pa ka kire mo say you want to me arrest me and me kita court paper because a court paper no et say visa it court are granting me say I can leave until they are done with my papers no omo to me ent me ntum e no mo say ye ne omo achi me atum ma from there na me go prison. Hey. Straight to prison. Prison na me ko do ya mama prison atade. Enti me ko share woman bi wo ho. Ono so immigration officer. Na o me client e wo krom asa na me need to Oman sentence we say bia ya ma 1 year na say 2 years. No one say time one up ya do ko to prison. Ya de me ko to prison. A me nyehwe. Eti ma na me shim. Ite ho na mame na me kotu no ka kire mame ni omo aduane mame nu mo nsuo ne ebe ye wo ho bia no mame mfa me nsa enka bibia no se ska wo me ho me se ane o se bi nto me bibia ite onu frifie na oba ma afi de na me ye therapy e wo inside ho e de mo yare wo inside impanyifo ni nyina yare ite afi de na me nye sika e wo mo nten e wo prison ho e ma ebi mo smuggle me kra de kofie ko pretty eba uti bi ko show mo na o ma san de wa ba prison back eti dako no mo ka kire me se ma me twa almost 16 days ma 16 days me bomb pa yes na me so da yes before me kono me pastor e ba ho e no mo de me free prison na ko shia me pastor e wo immigration now eso baby prison no wo e big yard ma before be pie na for mo e ji so mo ade wo ba mo ya no ma san de wo ko na ma obe hu crofo ya show mu chains me kan e ho prison asem de kire wa e bia ye nwie it me born a tell to say na e be ya ye betumi ewie because me person pick up the lessons from it enti ma the time me ko prison na me ko dru ho no wo mo ka say okay se si ano e say ye de wo pie na okohu o pastor no more empire ma o last prayers na me catch me pastor say daddy oye Nigerian ni na me ko redeem e wo ho into oba no sister patience where the thing don't reach now I beg you now they go home I said daddy I know they go home oh I never do anything way I'm a child of God I no go anywhere I they come back to Dubai
What I do where I go enter that place where say I dey go Ghana? What I dey go do for Ghana? I never come here say the person go deport me. You. And my man, Papa ne catch them. Say, Mariam call me say make I come pray for you, make you go home. As I know they go home, that they go back. If you don't lose hope for Christ where they inside. Me, my God never tell me say I dey go well, I dey come back. You go sleep. Daddy, you go see me back, I dey come your house. That day where I go come out for this prison, I dey can't see you for house. Go. Man, I'm about Ghana embassy amani you. Ghana embassy pay you work or no. Me modin. Obeto me o say atade na ehya wo no fata o papa. Prison atade no. And me bisa na said me ye wo yire a. Ka beka sasa. Anka obeka kire me say prison atade na ehya me no e fata me ana. Mama pension mami musa wo se obi tie wa. Ade de wa kwantuo mo ade ba ye wo kwa wo ba nyina ye se. Na wo pese wo kope abrabo papa na wonye sika. Na wo de ba Ghana na wo sad be hye wabrabo ase enam de aware ayewo na wotimi hye wo ma. Obi nso tie wo sesi a ye won krofo bebre o mo sa design o mpese metu kwan o mo na yesi Dubai, yesi Oman, yesi Kuwait, yesi Nigeria, yesi Egypt ene ade se obi etie wo sabre ya edien adesua na wanya afiri ne atutu wo yi mu a wo betimi de eye se nipa na beka se obi se memo adwuma aye enti bra na wo benya ska na no kra girl bia wo ye no wo ye miti kama me hwehwe na me hu no adan yesi wo Kuwait na me se Kuwait da be yesi wo so kwakwa ye adwuma for 1 year apeska aba kanokure wo mu kire ye wo mu na me Kuwait eyi obi de me be 1 year na ma peska de aba obi si me kekamu asam kire ye ma won say ye pa adesua frim adesua na metime de amamo ne say after no metime pay free prison no okay nyame ma me hire lawyer e ma me lawyer de krata aba o mu de sie ye but later no metime pay free prison no e ba back to Dubai e start bie mi ame company e wo ho ansana me ma me yare ya me ba Ghana okay but before I met me aka bibi kakra afa akwantu emu asem no time me pie ba ye na me be tena ekrom na me ye adwuma no obi ma me krata because it's like not still the case is still pending because after them pie met me anante apel lawyers ye be kwa ye discounter me case ni etu be den ebetwa na bibia etu etwa enti me be ye adwuma no achieve me goals na me pe no e wo baby but obesi or the wood to kwan make sure say unim baby a woko unim ni ye woko akoye ma bebre ye stranded bebre ye jantre adwuma because na a minimum ma ya jeje dan a omudemu a enu adwuma na omo ye wo Dubai nye say ye say me say because na me ko treat bebre e wo ho me could treat you more problems. They can't even walk again. Ebi mu ebubu egu ho. Sabi ma me ye after me form a group of immigration. Ghana for ye di omo aba. Ma me share mo immigration na ya se be say 10. No mu di na who Pakistan ni and 19 nyina papa ya. Ghana for di neti a odi omo ko immigration na me share mo kwa hin. O say yemra immigration me say ko deport mo no de mo ko no. Or ma obehu ani deport Ghana for no na e de omko okwa no de krata obia keke no atro krata ma obi ka se omo employment free Ghana e de ko Dubai make sure say when your employment visa when wo krata na ya tro employment visa no or the ma we a omo website go na check say e wo so ana e ye nokre ana because my do maybe na me ye krata man crofo na me ye bed space e wo Dubai me ye adwuma e hu Dubai nyama bebree mu but bisa wo se wo kɔ no wo kɔ ne sɛn ehe na wo kɔ kɔda obi be ka se mama wo adwuma na wo be duru ho a adwuma na ye ready dada ma wo kɔ duru 3 months visa na ye mfa ma adwuma 3 months visa na ye mfa ma adwuma obi ka kyerɛ wo se 3 months visa eme adwuma wo Dubai a visit visa tourist e na wo de kɔ wo kɔ draw with tourist na visa na ansa na wo kɔ pay adwuma e wo hɔ eti agent te hɔ a no be ma wo adwuma I was agent before agent no
ye be pay adwuma ma no ya gye usika ma ye gye usika wi a wo bedru a ya ma bed space no betua bed space ne eka eti wuti ye a na wonye adwuma sa na adwuma na nkasa yi we free sa 3 months visa ne so e de wakọ ne working permit so na ebia wo be exit akọ airport to airport no aba back abeye adwuma ana o ska obe exit wo inside ho a na wa ye okrata na ma wo e wo ho no wate na wa ye adwuma ba ma Dubai abrabo enda from enkrofo eda airport a omo pay access to enter Dubai no enda from